zan hi ni khu chun Israel in Damascus hupi chu nasata in airstrike anabol khumta na hi chi attack hin defense ministry le presidential palace munte ni government force su chi mat ding to go na hi akiti chule Syrian force on southern Syria a Druze mun a attack ngu anga over asipei ho hi chi mun chu adal ha diwin Israel in thupi apita na hi zan hi attack chu Islamist terrorist Beket lamkai chule tua interim president Ahmad AI Sara makai na a ahidan mu thei ahi Israel in aseina a Syria lamkai tha hi jihadist lungput kyang ahin Israel in asei bekit na achun southern Syria a sipei ho solut sa loading chule Druze minority mi pi te ho chunga Syria sipei ho galbol khum ahi jingjong su be hiding ahi ati langkhana US in aseina hitabong kibuina hi kinga loiding ahi anati NRFM te letterhead sim thu mongcha a mi phalo mi phabep in mi pi te hi nga hunam ta asum adonge ti thu akimwa kon ama ho chu mat do na ding a NRFM cadres ki loi khom na Manipur Army MA Reserve Action Force in ahin chingjing in Hichibana achi sa July 14 a Garit Singh kumsom ni lagu ASO talo loken apin nanu Sujita Nagamapal sorom leikai tua wangkhei keithil asang bi a insana chule kumam Zumilia Devi kumsom ni langa DO Sanjit Anumin Sangita Moirang Thana leikai tua hapta oil pom koma insana kisei amani hi party in akimando zowina hi akiti akimante ni hi thudo na akine in amanin jong athimo na hlon chunga na anei hlonin athimo na handung zuya party in ama sapena dia ama ho chu warning dia Infal East Sombung le Paknung kizot mat namun khana akyang hlon mai thala akika mi na hi akiti hichizo chun avela abol kit le thina chan go na pi dinga anup na hlon ji in akila do tai jong akiti koitabong pasal le numai hon hitabong na to ti chu NRFM dana ki siama party na dailo thilbola le warning bolowa thina chan go na ki piding ahi ati Russia gama vanchunga lamdang ta thilsu an state media RT in aseina achun khalo Mematus Cloud kiti chu zanhi ni khu in Russia capital Moscow gama anaso in chule alim jong exa share anabol vina hi akiti het gilna nei hon aseina uwa hitabong wana lamdang ta a ji tingle gil le gu haju ding a hi lo le hui hat ta nung ding in amu vina hi hito kilhon chun Russia emergency ministry in capital khopi a hui le gu hat ta ding kivian na in mi pi te ho zo se ela ta di thu su abol taw vina hi akiti achi sa July 8 2025 ni khua KADC in thlangsung mi pi ho center force ho chalo dan hoilo ji a ama ho akuna kivyang ta dia het sa na anaki nei chu tunin hichichung thu achun khosa bong in pi a SPCCP CO2JAK alai DSPCCP SDO kangwai hinglem army major le CAPF officer in charge hoto KADC in to khom na anaki nei in achi sa phan hole tu khunung ding thu a anoya bong hin thulu na anaki nei na hi center force on achi sa phan a thlangsung mi him le thal a asu kichan ho to kimutu na anei diu chule tu nung tu ma le hitabong a jong chatlo ta lo diu hi I ham tia mi pi chunga chalo na anei kit kha ule mi pin KADC ko ma agan na thei pe na he sa dio hi chuto ki hlon in tunia pa center force army ho hi chamna simle agam mi to ki thu khom a panla joding a hitai tin ato khom jo sian a ki sei khom in pha ki sa na hi ke gel jang le nalon ki le mat na lampi wang pha chom khat abui pi dio avet la jing dio win a seyun mona nei lo mi pi din wang I macha ki chan le lungthoi na I nei ta lo diu win jong a ki sei khomi na hi
Center Force hi kicha na le muda na a neilowa ei ho ki thu pi dile viang dia India sarkar in a hin sol a hin ngai lut na nei puma ikiwo pi diu a hi government in monsoon season masanga all party meet an ko win a hi government in Sunday ni khochun parliament monsoon season ki pat masangin all party meet an ko ta na hi akiti hichi meetinga chu government in political parties zosi ki thu pi na anathum to hlon in parliament a house te ni phatia achi hla theina dinga nge na zong ananei na hi monsoon season hi tu hla 21 a ki pat hlaki 21 chana chi hlading chule India sunga apoi mo ho zosi ki ho khom na ding a hi zong ati achi sa zan hi ni khochun mun chom choma ki pat tu su ki mu chen a seina a meitei le ku ki galji a IDPS mi zakhat vel chu a chen nau muno kinung le ding ago ji ovin dolai thabi Infal East District muna security force on analut sa atapo win hi akiti hichia ki khamlo na ji uchu a hi le ku ki te chen na to kinai cha a phat chi a buina su thei a hi ji a ki sol lo a hi dan senior officer a kon report chun ana sei na hi leisit chunga mi ho sapena ki he Elon Musk company EV car adia min phau pen Tesla chu Mumbai India muna showroom ma sapen ana hongdo ta na hi chule showroom hon a hi to ki hlon in Tesla adia popular car model Y chu mu thein nga lina hi akiti model Y price chu hi le 59.89 lakhs a ki pan a hin hichi chu US a aman sanga ki khana tamzo a hi akiti ga he thading chu India a hi import charge 79 to 80% extra a sum ki pi ja mantam ta a hung a hi dan report chun a sei be in hi next showroom hi July tha ki chailang le Delhi Aerocity Luxurious Commercial District IGI Airport com a Tesla showroom hon hi kit ding in zong ana sei be in hi Manipurin Chief Secretary Tha Neita achi sa jan hi ni khochun cabinet na appointment committee in Mr Punit Kumar Jiwal chu Manipur Chief Secretary ding in approve an bolta na hi Punit Kumar hi 1992 batch AGMUT IAS kedar ahin ama hin Manipur Chief Secretary Lui Prasan Kumar Singh a khela hi akiti chule Prasan Kumar hi National Commission for Scheduled Tribe a transfer a hi tai tin jong aniki sei na hi Israel Defense Force IDF in Lebanon Bekaa Valley muna Red One Force camp Hezbollah te thu ta a akisial na munu chu ha ta in anaka mu vin hi akiti hichimun a hi thingnoi Hezbollah te mancha nasata namun hi jong le saulang sia Israel in Hezbollah su beiding to ogon anei to kilona na to chila a hi akitin November 2024 a hi Israel to ceasefire ananei hlan chu kichai a hi tai jong ati